Pomoć deci u kriznim situacijama je naziv seminara koji je održan ove nedelje u osnovnoj školi Boško Đuričić. Na seminaru je prisustvovalo preko 40 nastavnika iz osnovne škole Boško Đuričić, osnovne škole Milan Mijalković, 17. oktobar, kao i iz muzičke škole. Autor i realizator ovog seminara je Bojan Grujić. Pomoć deci u kriznim situacijama bavi se podrškom deci, podrškom njihovom razvoju. Pre svega tiče se kompetencija koje utiču na prioritete P1 i P4, zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, a na ovom seminaru razvijemo komunikacijske veštine nastavnika. Smatram lično da je slušanje najveće bogatstvo koje možemo da pružimo drugom ljudskom biću i to slušanje kroz saosećanje, bez prosuđivanja i suđenja, uz mogućnost da se stavimo u poziciju druge osobe kako bismo je bolje razumeli, kako bi se približili i kako bi pomogli u svim onim životnim situacijama koji su za nju krizne, stresne i traumatične. Glavni organizator seminara je Akademija Filipović. Ovaj posao koji radimo veoma profesionalno i vodimo računa da nastavnici, odnosno nastavni kadar u školama dobije adekvatno obuku, odnosno da im se prenese adekvatno znanje. Mogu da pohvalim sve moje predavače, to su izuzetni ljudi koji rade svoj posao veoma profesionalno, bez ikakve greške i seminari koje mi realizujemo ocenjeni su veoma visokim ocenama. Akademija Filipović je već 10 godina aktivno uključena u proces neformalnog obrazovanja u Srbiji i tokom ovog perioda nekoliko hiljada nastavnika i saradnika pohađalo je seminare. Svi predavači Akademije Filipović su provereni stručnjaci u svojim oblastima i čine jedan izvanredan tim profesionalaca sa bogatim praktičnim iskustvom.